Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel okaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumours akhona-ke kuyona-ke i-Betway sokubhekela laphaya ekuzona-ke ezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke nayo isijoyinile i-race yokuthi-ke ithole-ke i-striker from laphana-ke AmaZulu FC3 i-striker-ke lesi esikwi-loan from iMamelodi Sundowns laphana-ke ku-Ethiosa iGodaro-ke kwavela ukuthi-ke ufunwa i-Kaizer Chiefs njengamanje-ke nalo ngibhakabhaka selijoyinile leyo race. Asazi-ke ukuthi-ke liphi iqembu elizomthola sekuyiwa ngokuthi-ke obani abaqhamuka ne-offer e-right. Sikakulindela ukuthi-ke Ethiosa iGodaro from laphana-ke AmaZulu FC ongokudabuka eNigeria agijime kwelilodwa-ke lamaqembu kulawa-ke esengiwabalele Kaizer Chiefs kanjalo-ke ne-Orlando Pirates. Kuyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel mina nawe asihlangabezane kwevideo elandelayo nisale kahle.